Uhaguku wa ugitiri kaunti-ini ya Nakuru uthiite na mbere na kuongerereka, muingi ugikaya kunyamario ni ekinaĩ makoretwo makimatharikira mahinda kwa mahinda. Aikari a Podamari hamwe na Flamingo matariirie uria maraikara mehugite, makiuga ekinaĩ acio kaingi marakorwo marongoreirie athii a maguru na kaingi marahuthira kibikibi gutabania ngero cia wikinaĩ. Kila mwana bodaboda azingatie, akuwe na namba mahali ambapo anabebea, akuwe na namba ya stage na akuwe abebewe, hata kama ni mteja abebwe kulingana na stage venye ziko. Kulingana na atongoria a atwarithia bodaboda thitĩji-inĩ ya Flamingo, andũ arĩa makoretwo makĩhithũkĩra mũingĩ matikoretwo marĩ atwarithia a bodaboda, ĩndĩ nĩ ekinaĩ kũrĩa mũingĩ ũrĩtio gũikara ũkĩhũgaga na gũthuthuria atwarithia arĩa maramakua. Wakati mwingine tuna ibada kama Thursday fellowship, tunaanza saa 10, tumepeleka masaa chini mpaka saa 12 kwa sababu ya security ya washirika wetu. Kwa sababu malalamishi mingi inakuja wakati mtu anabebwa tu mahali popote pale, inakuwa inaletwa kwa watu wa bodaboda alibebwa na mtu mbaya. Bebewa kwa stage ukiwa customer wetu, nao sisi watu wa bodaboda tuhimize, tushirikiane na serikali kuhakikisha ya kwamba tutaendelea kuzingatia yale serikali inataka. Ona gukiri uguo, aikari matura-ini maya mahoete honge cia ugitiri kumagacĩrithiria ugitiri na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na oho kuhitana na ekinaĩ arĩa maranyamaria mũingĩ. Serikali imehakikisha hii area sio mbaya vile ilikuwa hapo awali, na nazidi kuwaomba vijana wetu ambao wamefunzwa na SUPKEM na NCCK wazidi kuchunga usalama wao. Sisi wote ni marafiki, tunaishi mahali pamoja, tuweze kuweka amani ndio tuweze kuishi katika mji wetu tukiwa na amani. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna.